po na jombe e buna wenji beto me ko so bashika na bomba gishika ba moto kel vende ba we wampamba papa na beto me lajila yanji nogo gumbaji chinogo mudwanga dala bo me ko so bashika pana beto ke kinga ba moto yo kel vende kulwa ya guvemba ndongula ko kuna lugombo ke bula di solo ya bashiset ha na wa boge tega shiset ndena ke kwich mume kusukuba gishika wa ya yige tula bashika mundele munu nde ya yi sisonga che munu na wa boge tega shiset ya yebe go binga manjolu na kageshi di na sanduku na ntu ya yebe binga de glacier na kati basabo munganga mpamba ya mbwai betu meka tula zole munu nde mugo na chira muhawo na lugombo bogo yobisa bilele noko yome kusukuma masa wenji na shashe muge tala munu nde dala ya yege kwecha ngwa ba utubande ge kwecha yo ya pana muga mona bonso muge na kufoto kanshi ba moto keleve ba wewa na makulubete ke fotoka mukwisa na gatubuji muchindo aye na tumekongo yo yina mume gwe pesa mpangi na munu nani magembi kubaka hapo pana ni beto ke na bonji lulu beto ke mpinfinda moshi beto ke jagaga na chibo yo yina mume kusa munu ne yayi mama moshi mukusu tele chanyu makamba ya zapi ebuli abapende nenki ya ina bapende ashime Samsung and Shalbenda njai banta c'était des fidèles papa depuis me kuma mwe déjà mtaikwichi ya basiga mdelu ganga melwat yanzabi gangila mwe kwenda bumba déjà avant Antoine mkwenda no hôpital zenal tete mkwenda na Nzombe mkota pai na mwana mtemba bosa ande person mbisama ke samba mwe kusatu futa mekuta 6 na me yufla nani vana nzonde mkila la ngombe mwe kwenda ba déjà avant Antoine papa kasate na buchimsianga uchi très loin ona mwe kwenda msonga nji papa msonga ngena kacha ikuchi pipa kwenda na isasa mwinda te na ilumba tete mkuma na isasa bo fulamba merla tatu ya nene tilumbu azola bo solambla mfumba yo na yo mkwenda na iso na mna nkele papa tala jimpa ina nene bo binga cover this na ya paso na kacha tula bula mbemba na panta c'était le bleba papa mkwenda mjitoa mais cet enfant c'était bandinga voulait guineji c'était voleur. Madame Songali.